Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel tshama ku ri busy blind, tshama ku ri busy blind. Of course na mhlita ka loyi xongi rhangani loyi nga ta hi King Linka vhele na Chavisi MC man. Yeah, so ka of course ra 7 April ni fike ni scroll of course ka account ya xongi rhangani la ni nga fanele kuma ku hey ku busy blind isuku kusuka man isuku kusuka i fika a tsala a certain post. So post leyi vhele yi linkiwa na live leyi of course a yi ve kona le ka page ra Chavisi MC of course la na xongi rhangani of course are invited or mhaka leyo. So before hi ta ka live leyi ta reference vhele swi kahle hi twisa context from xongi rhangani before hi continue hala ku swi kota ku olovanyana. So hi fike hi vona of course a fika tsala ku loko u kume ku u na luck vatswari va wena va hanya va ri vambirhi and va ha ri swin'we in terms of marriage, it's easy to make fun about the other people's situation. Okay. When you see a divorced woman, you tend to see a stupid woman who failed a marriage with kids. U ta kota na ku yima u hlekisa ntshungu hi swona. U rivala ku ta va na vanhu lava va nga ta twa ku vava hi swona. Okay, swi tliya swa twiseka, okay? Imagine if tolo a ni humelele leswi xi ri yona. A wu ta twa MC kha yi ku hambi i wa ka mani xivongo xa ku tswariwa. Okay, ya i ku na event leyi of course la yi ri kona liya nsuku vhele ya fundraising swa twala fundraising ku inani very kambe fundraising i ku fundraising ya ku hlengeleta mali ku hlengeletiwa towards yena na nsuku ya in various ways kwala na ti-speed bonds ni swona swi ri koho kwala ya sweswiya ku xavisa na mathikithi sweswiyani nje ku a endleriwa mali and stuff like that. So I fike hi vona fika tsala ku to my fans, sorry, I can't manage to attend this event tonight due to some unforeseen circumstances including fatigue. Hope you are all enjoying there and show love and support to all the artists as you can say. So anga yang xongi rhangani of course ka that event hi ti-reason teto kwalano to kombisa ku a na fatigue kwalano a hela hi matimba and stuff like that. Yeah, so of course a swona ku la i tlhela reference as an MC ku a yi ta yi kha endla xihlekisi yena hi timhaka ta xivongo i wa ka mani xivongo. Okay. Mativa or rani ra ha tlhaveni. Some issues are sensitive and i kuma ku wena u endlaku vanhu xihlekisi vutomi a wu byi tivi. So post leyi vhele a yi yisiwa ka Chavisi MC. Why Master T? Ha hi tlhela ka live leyi vhele hi ta reference ni. A hi sungule minjhani mana Mhluri ni ta tirhisa ra mana Mhluri. Kumbe ni fanele ku minjhani xongi rhangani. Swin'wana na swin'wana ho langa hinkwaswo hi swona. Kambe muwa ka mani xivongo n'wexi. Njhani? A ni mina ni mi amukela Nchabalala. Me xongi rhangani ku na swin'wana. So Ku na swin'wana. a ni vutisa ku n'wina hi ku tswariwa mi mani a ni nge yo sungula ku Hi le ka Home Affairs la. yo sorry no i nga ku titani vuyela nyana ladies and gentlemen vera hi le ka Home Affairs la mara vanhu va mi tiva tanihi mani. A va kha va ku tsalela kwala va ni tiva tanihi xongi rhangani. Okay, minjhani mani xongi rhangani. Beyonce na n'wi vula ku minjhani mani Beyonce. Ku njhani xongi rhangani. Ku njhani xongi Ni rhangani. pfukini njhani Chavisi MC. Ya ene swa swona ku njhani swi endla ku leswi swona ku minjhani swi ni limitela ti-chance and I guess Ti-chance to ya ku. so ni ta swi hlamusela siku rin'wana vona xongi a ni tlhinjila futhi as if a hi tivani vona xongi A hi tivaneni. va ri kahle that's why a ni vutisa. Hi, as I've heard guys, as I've heard. So you know of course mhaka khweli yi nga fika yi kota xongi rhangani yaleyo. In a way yo yena i twa a ri humiliated and stuff like that. Hakona vhele i mhaka leyi twisisakaka because
After divorce ku hi le South Africa ka nkarhi wa sweswiwa ka lembe ra 2025 ku hava nawu lowu ngo munhu loko se a divorce-ini laha i fika a cinca xivongo ma vona mhaka leswi swi na rinyadyo ri kulukumba ngopfu from Chavi CMC ku va a lava ku kuma xivongo xa original xa xonge rhangani like ma vona mhaka leyi in a way yo se a n'wi susa ka xivongo lexi a nga va ka xona vhele hi vukati ma yi twisisa yena mhaka leyi so ku hava nawu you can go and read ku hava no a nga n'wi cinca if 6 loko u lava n'wi cinca yes a nga cinca but ku hava nawu lowu n'wi bindaka so a swi ri disrespectful from Chavi lama hi vona mhaka leyi va kona vo Winnie Madikizela Mandela a na ha zama ku va ni kuma vanhu va famous nyana I think by far yena nga famous ngopfu mi nga kota ku vo tala course mu tiva a divorce-ini Mandela but a ha ri Mandela still ma vona mhaka leyi it's a choice and then ka recent matter maybe no mi nga kha mi n'wi tiva vhele ku na this lady ne Rachel Kolisi inside wa Demon wa rugby luwa yeah I think she's also famous for now na yena wa ha tirhisa xivongo xixiya xa misa luwa so it's a choice loko la ku cinca a nga cinci but swi nga bohi vona mhaka leswi swi ve na rinyadyo swinene from Chavi CMC loko mi kuma ku a sala ku tiva na xivongo xa original like for what reason hikuva sa divorcing sa swi na rinyadyo hikuva i divorcing se fika a reduciwa to the level yo ku la ku tiwa na xivongo xa yena xa original ma vona mhaka leyiwa hi nga tlhela ka the post just to read there and there kwala nga responda kona hi kota ku va hi kha hi kuma more context ku ya hi sayiti ra yena vhele yeah so yeah ku tlhela ku va ku na nhlamulo yeah i fika tsala ku what I've realized about Gaza people is that they don't know what to joke about honestly. Some things are very sensitive to joke about. I was so annoyed when he joked about your surname on that live. I did not even finish it. These people are so childish. I really didn't expect it from them. Yeah, Lord, in that. Okay, yeah, so if you get one, of course, I was not aware that my kids were watching that live and they only told me this morning how they feel so swi leswi ka humela masiku ndzhaku hi kona vana va yena xinkarhangana va fika n'wi byela hi swona ka sungula of course ra the 7th April. I was very confused. They stated all the facts according to their understanding. I'm their mom, nothing other than that. Of course, yeah, this of course I'm gonna atsara swona and stuff like that. Go check if there's something else. Yeah, video kota wa kha hela but yale mhaka ya kona ya obviously Chavi CMC are wrong so you one question leyi ta ku na wena vhele you saw from Ntsanwisi if a kombisa ku yale mhaka am fane mi base na Chavi after show ya next ku ri a swi basangi swi vonele siku reriya ho swo khoma no am fane mi swi addressing after that show vhele swona a swi basangi leswi kombisa ku swona hi ngwenye va swi vonele siku reriya and stuff like that so Shunguranga of course responded I don't correct things privately if the humiliation was in public leswi kind of like before I hear kona leya Gagash and also na Agiyazula guys vanhu va tinge social media a va vuyi va ta hi byela ka social media na loko se va yi resolve va ta tlhela va ta yi resolve ka social media i hlaseriwa ka social media why is the one leswi swa ku fika swi endliwa in private ma vona mhaka leswi loko munhu a ri wa social media swi adiresiwa kona that's how things work i public figure va hi kha hi va landzelela so vanhu va swi vonile kwale ka xoko i hlaseriwile xinkarhangana ka public why yena fika tsandza ku va a ta swi tsala ka public you understand and then ku na swin'wana nga swi hlamusela ku vanhu va reacta differently lo sweka lo sweka swilo leswi nga kwatisa i nge limiteli munhu hi mhaka public figure no I never support that ni nge limiteli munhu because i public figure munhu i responda swilo swa vanhu va responda ku hambana leswi fika mi swi twisa sweswo vona mhaka leyi so loko ri himpela Chavi CMC a nga swi vonanga a wrong sweswi i ta swi vona ku a wrong and then a nga teka a way forward apologize even then a tlhela ta vuya ka public a ta kombela ku rivaleriwa that's how things must work ma vona mhaka leyiwa so hi leswo guys ha ku hi ti-comments laha i lo respondela timbirhi swo ku hayi video yi nga hela wa done ye swilo leswi coverini in overall leswi a hi fike hi swi coverisa swona hi leswi loko ri amukeza masiku lama ta kumbela mi tlika subscribe swi sasekile nga ri popayi loko ni ri na malanta xi yisa na le Dubai swi sasekile nga ri popayi loko ni ri na malanta xi yisa na le Dubai ni ku hayi mabebesa na ku rhandza mino hayi a ni puli
kuchata weno. Ai mapembeza na kuranza mino. Ai anibuli nta kuchata weno. Na bufela mamo. Na kuranza mamo. Tibalesi, reranza rola biratika. When I come malesi, imo yena mbilu yemina. Call me your baby, crazy, I love you baby. Oh, call me your baby, my lady, I love you baby.